Neitin kona nakanwari ram kel kane to e umodu julu do badane umodu julu ke rundang wana ti en oliunu ene shiang e umodu julu te teteno mente tet keje o jene jela kwera nyama mishe barin kona la nuer la ka na gwen kon tigitin mishe ka luok charwa ke nga mi de ti jen fonde umodu julu de ti jone kone de kona kai dor ka bar nere kono cha ngi jela de ni bo ke ber medan me cha ka ngi wi kono ne dong chere ke joking me ngi ke bar ka pade dien tegatin la kono guje no na me jok kono na me ka bu kuma gambal ke lel nan kuma gambal de ke lel de ka point de no modu jul point ngi je tar ka mandana le ro ka gambal kon dia le kono gambal ngi kon lat ka rodien gan wer mandien me de je goron baje mislit ka ngi kono kon lat ka rodien umodu julu jera madana na kan wote kede ka plan mishala da berne man a plan already mi ko exist ketetin mete to kore wedan ka gambele let kontin kana ka konintin dwal konin wedan ko gwen kon to kontin by the way kon ne kon lat kuma dio je kon bejelo laro jigu ba jinna yo laro jigu ba ne gurun chi feel free tele gwan mi de lo de te keje a chang tigi muktabo chi de feel good chi de feel bro guje no han rami dong bitik ko jitaru tika teka nere kon de yedi bat tika teka shang na man dol kon to ka gambele ne ko la man kon ne bar tiken ka plan midi ka plan use kan no ba kon ham en cha ham mene tam within gwada dana taten do no ngor gwada dana ba rai ke je ka kwide no mo ngaje jibnan to o ngum latke ne de kon tin la bar ka gambele baraman yam dana de bel e umodu julu ko mod julu jaram nan de bar de ke jom la diena mo e meje be ber be kana nak det kan di chudien lot anon ba kulo gwadi ya masha nur nak yo chang ro sharaj mala dressing la lat ke rami mala kwer ko chiname chato ka jeno tan ko ibide tela mala de ba kon dial be kon chwane itimo a chiraj ka gambele ko ba kon yan no chijen ala human take mo da lar mi de take de jakan ke dia libno ba jenak en chende libno ba ne gurun be kula right e ngungu de belon ramadan na ka kon ke kwide e o mod julu ko mod julu che plan bar che jeri aleka ka kor gwanu bar ka jen kuje execute up to now jen kuje execute en plan me ko benwer bi kliu rewich ka gambela ka je ramadan la no la ka which all the time ko be planned be kula la how many people security content ramadan e to security wo kene je anwar kam ne security jo kam nwar dien jo anwar mtwala wo aram ditin botem anwar kan wor na kana nasen bugan wor shularo kan nwar te gare ka kalla ya makne nwari enne shi nwari re kon togo mi de glaro nwari chere mu che togo ne ku berla o gamne ka berla na kan run ni la na nang run ba ka bin jaka kan la right choose this time no ma bana man dan larik man naka kono je ko na ngaji mu togo ne chala kon land grabbing especially kan ber mat korean ka lo ngai kon clubhouse ticketing ngai kon network dia nan ticketing mi jram la link to kon lat ke ber di lo da je galon mu kaj ka kaji bor re mu bor ka re de ka kairan kaj mu bor en gambel dan ke liu kan all this kabel kon deten nga kokomo nga kon mon ken shiga ber ka ber ko kan kon mono muru dien mi to joten e kan kokomo antem bukano niulane dundien niulane me jene kenten anyo gambele lide lo ngano gwas de anda latin chi berbe sab ko wade de ne dialde kan terono gor ko bugan war kan ko nga kuje mi bukan war yan ko jan la dan let bar ko kula aluj mi tedi atu gono wal na kana na siang tele siang mi tel ron mi siang baga ba kan sian war sian na ba tele te ci correspond bukan kon ke bomni yet kan kon ko ngamni dai ka konan gwa cha jik tin ro kon ba ji yat katalan babla run baduna the way shimali shiban china dear kan kon lu pega dana shana ga bar ngai kon within this 2 month ki 3 month bar more than 50 people or 60 ti shana ga bar katalan lat kon la kon la we go ahead lat kon development at wana kan ha no content ngwasam ma ran garan lale la ngwanga lale la timba la na metene ne mibina special man na kan right now o en tan ko charo
kab ne kor ci karwai te la ram roi keke te ram shi duor mena address ba ko ngaje no ram me kwar la to ada addressing da je la mete gre mi to kan nation ke state. Imagine within Kenya ke kan kon entity pan ki pan ke je ngai kon mi to kan Nairobi cha economy den charge le lo che je ngai yen men ci kan la chicken parliament chicken dek chicken wichar kele kon je lat ke ko en kwar ndana dawit misha dier kene de kon tin kula roi ne ka nguma de lat ko jin chibunga ne to market wedi status dan natin ka ta yun manana sham ke ki yuru kon ko ngwan ki ko na lero market how min economy be yar ka shi bo address jin mi jin kwar la na la ka choli we dan chetenen ba ja address together ba je bon ala decision ba ja make an ideal together many de kon tin de lower class in kon churian ba nu decision be ja make ko dong rieng ku jiram dan kwana kep ka gambe ngai kon kep kon yu tot long tan chual fone kinadi ku dan de chan roi tin me chang ka me ram kep ko kinaro ngu ba ko ka be yu jing ni no moriek ajeno kwar la ken binya la ran la roje mite muguri bilet kan ne ku bila de George be ja address together be a decision be ja kan ko do badan min bu ko nyam but right now ka gambe le tel kwar mo roch ka cha kwar ba roch mite mugora balad be nation be je jok ke ne ga dal bu jogana ne mugora je de jala ba je le di achan gan muto de je te abdisi ne dal ba je ling but gambe le tel mi shikana mo tel freedom of speech tel ramrit right ka tan je ga dan lat kana ga je jen ji ramadan en chalke e jin krum tel justice ka jena federal government tel milade bana kul wode goro je ga nuore big road in unai ko the next 5 to 10 years mishi kana mishi oda bula mo kon preach ka do bidana shang nuore je gambele I don't think about happen ka kor gwatan be ko kane dial nyon ko kondi ka kor gwatan be shikan britain rudian ba wewe rudian buga jalka part ke adonga jin bu ko logo run jira mo mushujen tamma ka shanga je ka tam jin bu ko ko torbiyelim jin bu rana moy ka duwar ma cham ko rudian ka yang kwan some people let kan ngwane lo ti kwang te darien tira la ne je go ba ko lo ne je to led na ka cha lung ne yene kon wi kwam la no gari shun wore reala keka ko jin wi jen run agwadin bodo waktan tem cha gor ka bible wajin chere ka changa dan en waji wokeje gwada butino dornga butino teglen mishalat ledemo wacha jogu nene cha jogu no jin bijen baji wi kwarka longeje ba wi kwarka meshalat wane idealte konte shiden keje wacho ko palyokyen akana no wo meshi kwar maje ben cha jo chaji chan gor tama wacho ne diala kon tin tike deni keje wacho go jogno mon ping matot en joy kan tama to a ping matot to ajangun ka shuga kam ramadan la leting ramadan la kwar waji ne me wera mo to ajo nyur jan ta dana de te ka kwar broad pe ka community ko run chaji bugu jala ram jek mi chin wara chi chenga jek ke china chi chenga bishanu ba mugo ban mu kuro le yar en community dan kul yar tama bo nyur ni run tok deru nyuto duel gur yes deru nyuton but ngiji membu to ka gat ko bitalot ko chimi jek cheto ba gar bu te ke story mi shodo lot mi shi ku nyur dorun la history chane jago jaba ma go kan wari mi she jek me dan chan jo correct nuari chana mat kel kon yal ko jen dob dan bu ko nan nyam jen message gore de la riana mo